Re ya le go bana ba modimo modimo go tswa tlhonofatse. Re tlo bala mo di Bible tsa rena just before we sit. Amen. Lengwalo ke la ba Efeso, then Ephesians chapter 12, chapter 6. By Ephesians 6 from verse 12. From verse 12 to verse 17, mo di Bible tsa rena yona e bala ka tsela e bana ba modimo ke tlo e bala mo ka Sepedi, ke tla e bala gape le ka Sekgowa because ke na le mantšwa ke a lebeletse fao. Mo e bala ka tsela e gobane tlhabano ya rena ga se ya go lwa le madi le nama. Re lwa le mebušo le ba maatla le ba laola mafase ba leswiswi. Re lwa le meboya ya bobe e lego sebake sa godimo. Ke gona e tlhameng ka marumo otlhe a modimo gore ka mohla mobe le kgone go phema. Le šale le eme le fentše tšohle. Emang ge le tlemile matheka ka therešo le apare sephema sefega sa toko. Dinao le dule le itlemeletše go phafogela efangedi ya khutšo. Gagologolo le sware kotso ya tumelo ye le kgonago go tima mesebe e tšhumago ya yena e mobe ka yona. Le rwale kefa ya phologo le sware tšhoša ya moya e lego lentšu la modimo. Amen. Mo sekgweng mo e bala ka tsela e. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickednesses in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to stand in the evil day, and having done all to stand, stand therefore, having your loins girt about with truth, having on your breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace, and above all taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And the helmet, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Amen. Amen. So, amen. Re leba modimo ka se re diretse sona ba kgethwa o re file lentšo mo metleng ya bofelo. Amen. So today re tlo tswela pele gape ka a small portion gape ya our little series ya mo gae mo ya the revelation of Jesus Christ in the Gentile churches. Re mo part 11 re rata re tšea mantšušia le mola go verse 16 e re above all taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench the fiery darts of the wicked. Amen. Ke tshwara gape ka Sepedi ke boko go tša molaetša wa rena wa today gona bana ba modimo re ka se tšee nako just go no phatlošana e re gagologolo le tshware kotse ya tumelo ye le kgonago go tima mesebe e tšhumago ya yena e mobe ka yona. Amen. Ke nyo bolela ka mesebe e tšhumago ya yo mobe, the fiery darts of the wicked. Amen. Jwale ke mo gopola rena ya today a kere e be re bolela re mo matšatšing re bontšha re ye tabe kgolokgolo kore kereke Jesu Kriste a e butula mo yone ke kereke e le gore e ka mo arantwa e kgolo ba lwa le lenaba e leng diabolo. Amen. So jwale mo motlanka modimo go thoma ko aging ya mathomo le a bona gore motlanka modimo nna se bolela le kereke ka tsela mang mola Jesu Kriste na boletša dikgoro tša go dula baku di ka se tša e fenya kereke. Now ntwa e re bolela bana ba modimo re rutule gantši ka yone le nna re badile ke ntwa ela e sa le thomile ko le godimo. And then ntwa e thomile ko le godimo e be go elwa Lucifer a na le balatedi ba gage a lwa a le kgahlano le Mikaele le balatedi ba gagwe ba rongwe ba le godimo. Then re rutwa re mo ntweng eo Lucifer a ka a fenya kila a latlhelwa fase. And then ya ba re ntwa e be le ko semoyeng e lwa ke diphedi tša semoya ba le diphedi tšeo di tlile mo fase jwale di apara batho jwale e thoma go ba ntwa ya batho. And then ke gona mo modimo a gang kereke so re kgwetša le kereke ya modimo o ka se kgone go bolela kudu ka yona wa se fihle mo bolelang ka
this big battle. Yes, This great battle healing kamogare because and let's gore bana ba modimo go na le se se lwelwa sona se se lwelwa go le godimo go lwelwa matla go lwelwa a dominion pupuso. Now ge re lebella go ka lentšu la modimo re hwetše le gore motlhanka modimo mo Paulose o a bolela re swantse re tšee go na le ditlhamo tše di dira mokreste a kgone go ema and a e thome ka rena today ke ntho e be le gona ko morago and ge le gore barapedi ba barapedi mo evangeli e ba lole ntwa e bana ba modimo re ka se ke ra kgona go dula ka ra borapedi ra no ba batho ba o tsena kereke a se ka mokgolentšu la modimo le šomang ka ona kgopolo e ya o ne o dula ka ra kereke go no attenda di-service metlhae e swantse e tloge mo bathong go swantse go tle nnete ya gore go diriwa eng ge batho ba rapela jale mo motlhanka modimo mo ke ne go netša mo mantšong a gage o re le tšee ditlhamo ka moka tša modimo gore letle le kgone go ema ka motlha o mobe go ra gore go na le lefelo le kereke ya modimo e lefilwe mo swantse le e eme gona gore a wa swane gore o šuthe mo kare taba e kgolokgolo kore satane o nyaka go amoga lefelo le modimo a go fileng lona satane o nyako tšeela kereke ya modimo the place jwale lefelo leo a se lefelo la tlhago jwale o ka bona naga wa sega distene ke lefelo la lentšu la modimo kore modimo o re file our place ka lentšu kore ge re le mo lefelo leo ke mo re kgonang go ba le maatla ka godimo a diabolo jwale ntwa ye kgolo kore satane o nya gore a tloše batho mo lefelo leo jwale lefelo leo re ema mo lona ka tumelo ya go dumela lentšu la modimo a re no ema mo lona ka go no tseba kudu ka lona lefelo leo ra bala ka lona ra rutwa ka lona go na le tše motho a di dirang tše le di mo dumelela gore a eme mo lefelo leo ka gore go a kgona gore motho a bolele a se mo lefelo leo ntse a bolela ka lefelo leo a tlositswe ke diabolo jwale ge re bala mo Paulose o bolela o re tšeang ditlhamo ka moka tša ntwa dibetša ka moka tša modimo gore letle le kgone go ema kare le o lwela that place se ka la lwela ntho e nngwe lwelang ntho e modimo a lefileng yona and then jwale o thoma go lemoga ge Paulose a bolela o bolela ka mokgwa o swantšha taba ya borapedi le ntwa o bontšha re motho a apare kae o bontšha re kore a gone mo Paulose a sa go bale kore ngwana modimo o swantše a thibe mo gotlhe mara ga ye mo diabolo o bolela ntho e teng kore poleke ka moka o apara sefega sa tumelo maotong o dirile jwang mathekeng o dirile jwang sefubeng o dirile jwang ntho e o lwa le yona ke one bebele gore letle le kgone go thiwa mesebe ye tšhumang ya diabolo kore satane mo a lwang a tlotla satane o no ke tshwaretse fela mesebo e seng marumo mesebo na ka segoa e re ke darts jwale the swag ke gore bole ka the fiery darts of the wicked jwale ba ba tseba mesebo mosebo ke version e nyane ya lerumo motlhomo o ka go bolela jwale mara mo ke le ka re ke lebella lentšu le dart ke re ke lebelle lona gantsi dating ka go ja ba itlhalosa ba re is a small pointed missile gore ke sebetša se se ba bolela ka missile gore missile e bolela ka sebetša sa go kitima ka lebelo a kere pele ne ba thuntšha dibombo ba latla ba thea bomo mo fase tše dingwe ba di foša mara ge ba bolela ka missile ba bolela ka mohuta o wa bomo e le gore e lokelwa ka ra seraga dibetša gore seraga mesebo sa ka pela kore ge ba ka e lontšha ko America mosebo ba o directly mo South Africa mo in less than half an hour o tla bolemo kore o kitima le go feta di-plane tše ba na le tšone ge ba o lontšha fela ba tseba re ba fa 30 minutes tla bo sana motho kwa jwale bebele le tlhokomele mesebo e tšhumang ya diabolo kore e bolela ka sebetša se sengwe e re a small pointed weapon kore ke sebetšanyana se seng sa go ba le ntlha sa go kitima ka lebelebe kore satane ga e lwa le wena a tlolwa ka le wena ka lwe tše o di bona le tše dikgolo kore o bona jwale re montweng a le ka mokgwa o tseba ga botsebotse gore le ritule gore wa lwa jale dilo tse a lwang ka tsona o lwa ka lwe tšelo ke lwe tše dinnyane tše le gore mo matlhong a motho ge a sena tsebo ya lentšu la modimo a se a rutwa a sena moya wa modimo a ka se itše dilo tše ke dibetša tša diabolo tše ke dilonyana tše di tlwaelegileng dilo tše ba di bitša ke di-darts tše ke tleng ke bone go na le game tše ba di ralokang ke dilo tše o kgwetša batho gane di fela ba di latlhelanyana mola le boteng mola di fela di kgoramela ntonyana mola jale satane le yena o berekamo jale baebele e bolela gore o foša a e le wa mesebo ke mesebo e tšhumang
So jwale tabe kgolo ya borapedi bo gore ngwana modimo sonja a make sure ka ra ntwa e a leng ka ra yona a gone le dijatši le o sonje o dumelle mosebo wa diabolo go hwetša ka baka la gore a e no ba mosebo fela bebele re ke mosebo o tšhumang jwale selo se se tšhumang jwale a re bole ka selo se se go fiša mo nameng because bebele re kgaro le nama le madi re lwa le meboya gore go ne le dingwe tšene gore ge di ka go tsena ngwana modimo di go bakela phišo mo moye kore ao o ka se dule gore ge selo seo se ka ba sa tsena in your system o ka se kebe wa dula e se o phete nthoeo because ntho a e go dumelele o tsere mollo so mollo o tshwane le bota gore ba re o thibeletse selo ka lebota lebota le no thiba mollo o fitla o ja le everything o ba re gona le resistance mollo wa notaba le resistance mollo o ja le resistance o ka se thibele mollo ka chipi mollo o fiša chipi ya futhumala wa itolosha so Satan o tseba ga botsolonyana tšetšedinyane tša di fošang ka lebelonyana gore ge ntse o phela go ne tša fela di fošanyana di fitla mo go wena ge di ka ba tša hwetša le gore a se o eme mo lefelo la nnete ngwana modimo go na le leemo le lengwe dilo tše dingwe ge di ka go tsena o tlo ne o di dira because le ge o ka kwa lentšu la modimo le gore o se ka dira ka mokgwao because ntse o tsene ke selo e seng selo fela sa o fiša bale a gone motho a ka emelana le phišo gore se go fiša gore o ye o dire ntho mpholo o Satana a o latlhetseng ka ra selo seo jwale Satane bebele mmolela so bebele e re Satane ke mmegi wa bana ba modimo he is the accuser of the brethren jwale ngwana modimo a o tlo tla ka accusation o sa tsere nnete koka o ka se no tla ba re motho o sentse ntho o sa tsebe ge ile gore ge lokile ye jwa accuser e dira ke motho a tseba dilo di sonye di dule ko kae jwale Satane pele a ka ba accuser Satane pele a ka lwa le wena Satane o sonje a tsebe gore lentšu la modimo le reng ka motho wa go rapela gore ge o thoma go le shaetša gore go thoma go le shaetša a tla kgone go bega go modimong a go kgone go bolela le modimo a re modimo motho o ka se tswele pele o mo šireleditšeo o na le se le se le se le se so o sonje o katoge motho ka re o modimo wa o loka o ka se emelane le bobe jale ge motho a dirile ntho a tshwane le modimo o mo šireletša ka le re mmang ke accuser o jale ge wa tseba Satane o tseba ga botse na gore a go dire gore a iphe wena o sonje a go thuntše ka mesebo mang ye le gore ge ka ba ya fitlha mo go wena ya tšhela bohloko ba yona ya tšhela phišo ya yona o a tse gore gone ka o tlo e dira ntho and go fetša go e dira o kgona go ya botse ko modimong jwale ye a re anege la wena o le mo lefase o sena motho mongwe a kere jwale ge Satana a hwetša batho ba ile gore a bana taba le lentšu la modimo a ba tsebe mafelo a bona jwale ka banna a ba tsebe mafelo a bona jwale ka basadi Satana o tseba ga botsebotse na mmereko wa mosadi ke eng mo lapeng o tseba ga botsebotse gore mmereko wa monna ke eng mo lapeng o tseba ga botse gore mošomo maikarabelo a mosadi ke eng ka mo kerekeng maikarabelo a monna ke eng ka mo kerekeng maikarabelo a ngwana ke eng ka mo kerekeng o di tseba ga botse dilo tšeo ka moka ya tsone o di tseba ga botse that is why a ka kgona go ya ko modimo a fitlha gore ba oli lo tša ona di tsamaya botse kereke ya emo o teng eng a emo o teng because o di tseba botse bale ke mmereko wa ga gore a foše mesele ye le gore ge e fitlhile o kgona go ya botse ko modimong a re modimo tloša le gora nke le a tseba re Satana a ana ditlong o dira le baluki o accusa le ka boluki ba gago ge le ka bala taba ya Jopo Satane o ile a no ya kwale le kwale modimo a ba motša gore Satane o bea ke eng a ba bolela gore no mokgwa ke no ya mo ke no nyaka so modimo a re go ntse o sepela mo a nko bona Jopo na a re Jopo ke a mmone modimo a re o reng ka ene a gone motho wa go loka go tshwana le ene a re go sena molato ka Jopo a yo thoma taba ya go se be gone a yo re mogone o mo tšireletse kudu nna jale ke a go gopela ke re ntumelele ke sware ge ke dumela Jopo ka mokgwa a leng motshepei ka ona ge nka tshwara dilo tšela tšae o ka mokwa ke motho a ka bolela ntonyane nngwe a thoma go accusa Jopo and a ya ka se ge a go a paletswe ge modimo a re o paletswe na a re ke paletswe a re no mokgwa ona motho wa nama o nyaka wa mokgomatlalo le kore a felele ke ditaba ele ge a kgona go tšea motho wa go loka a mo thomela
wa o senya yena o tlo ba ko kae la ikusa bana ba modimo jwale ke nya gore re bolela ga nyanyana re no lebella dilo tša mesebo jwale Satan ga botsebotse maikemisto a ka ke boletse gore o nyaka gore o ske wa qualify go ba protected ke modimo. And once o sa qualify go ba protected ka power ya modimo, Satan o tlo ipower ena o ka se yeme. Mola Bibele re o swantse o yeme bele go thoma o tloa mo lefelo le modimo a go ile mololo o fate. Jale Jesu Kriste o le kitwa ga kereke ya bale kereke ge re bolela ka the church re bolela ka batho ba ile they been called out. Yeah. Jale Satan o tseba ga botse o bo so ntse ba o tshwele ko kae gore o tlo kgone go ba kereke e seng ka polelo ya rena ya tlhago mara go ka le nnano la modimo re kgone go qualify le ba bitšwa ke batho ba bitšwa ke kereke the called out ones. O tseba ga botse gore o swantse ba o tshwele ko kae le ko kae le ko kae and ge o se o tswe go tseba yena ro se o tswe and o tseba ga botse o tsore o a se ya tsweng a thapelo go ema thapelo ga ka pele a se ntwe kgolo ko mogolo le ga batho ba bangwe go ja motho a ipetha mafatla rena thapelo ka se eme ke selo ka pele o yo ba o bolela a o tsebe melao ya semoya ge go na le selo ka ra bophelo ba ga thapelo ya hao eo e tlo no emiwa ka pele because ke melao ya tlhago e dumela ke la melao ya semoya e a dumela. Satan o na le di rights tseo jwale pele o ilwa le diabolo o swantse o mo tsebe gona o na le matla a majwang o shumisha jwale ka ge le yena a ithuta wena jwale Satan o tseba ga botse gore phuthego ye nngwe le nngwe gore e ema ka baka la malapa. O ka se be le phuthego ka bana ba sekolo a gona because go na le mešomo ye e nyakang batho ba malapa ene go na le maikarabelo a se ja tseiwe ke batho ba malapa. Jwale Satan o tseba ga botse gore sa mathomothomo gore phuthego e ya ga ke malapa and malapa a ke bona batswadi ba swantse ba tšea mafelo a bona jwale a botswadi mo malapeng ba kgone go godiša bana ka tsela e itseng gore dilo tše di bolelang tša efang ge batho ba ka se godiše bana botse mo malapeng ge Bibele a ke mohlomong ke fe motlhala ka taba ya moruti. Bibele re moruti a ebe monna wa nyetse mosadi o teng a ebe monna wa kgona go buša lapa la hae ebe motho a nang le bana ba le mo tumelong and a kgona go amogela baeng a kgona go ruta e se motho wa go befela ka pela e se motho wa go rata lehumo e se motho wa go rata dinotara dilo tsa go tshwana le tšeo o ka bala mo buku ya Tito ta dikwa le mo buku ya Timothy. Now Bibele ge e ka define e tlhalosa moruti ka mokgwa o a ke bolela ka ofisi ya moruti ge go le baswa fela jwale ke matlo ba moruti ana ka mo gona ge batho ba ka se kgona go tšea control ka mo malapeng a bone gore Satan o tseba ga botse gore go be le leadership ya nnete mo kerekeng e tlo thoma ko malapeng. Jwale o swantse a ye ko malapeng a ile tlhakatlhangetša ko malapeng gore banna ba palle ko tšea mafelo a bone and jwale gore monna a palle ko tšea lefelo la ga Satan a anya dilo tse dintši. Go na le mesebonyana ya e tshwereng ya tseba re e tlo ntšha monna o mo odeng go na le mesebonyana ya e tshwereng a tseba re e tlo ntšha mosadi o mo odeng go na le mesebo ya e tshwereng ya tseba re e tlo thuntšha bana ba. That is why go le botlhokwa gore ge re le bana ba modimo re tsebe re dilo tše re lwa le tsone ka re nako batho ba nyaka ntho e nngwe kgolokgolo ba tla ba tsebe gore Satan o yana mara Satan is already ebile mohlomongwe wa fetša ka bone a ba tsebe gore ke ene Satan wa tseba re Bibele e bolela botse e re tlhogo ya mosadi ke monna tlhogo ya monna ke Kriste tlhogo ya Kriste ke modimo o tseba that order. Well ge mosadi a sa tsebe lefelo la hae a sa kwe Satan o tseba ga botse gore lapa le ke tle ke le ntšhe mo online nka le thoma ka yena mosadi wa gona ka mo lapeng now lena ke re tlano lebelle batho ba itla mo kerekeng la re ke batho ba message a kere mara motho wa message a se message motho wa message ka o dula mo go na le tša sentse a di dire tša lentšu la modimo tše di dira gore lapa la ga go be le modimo ka mogare. Bjale ge mosadi a sa ko monna hae ge mosadi a sa tseo lefelo la mosadi ke eng a palle le kone ruta bana dilo tša mathomothomo tša go godiša bana a palle ko go ema a bolela le bana ba ga jwale ka mma mosadi wa mohuto ga e tla mo kerekeng gore a ka eletša ngwana motho mongwe ka eng
Bebele re basadi ba bagolo a ebe bona ba ile re ba ska ba batho ba o tlala mo gohle ba bolela e ba di busy bodies e go re body ba rara motho ile re o dule ditaba tsa batho ba bang gore ge ba le jwale o nyako kwa re why o a le jwale e singa ba ka lo nyako thusha o nyako no ba up to date ka dilo tsa batho wa bona jwale ge motho wa mohuto a sa gone go tšea lapa la ga lebia mo odeng a ka kwela ngwana ma motlhoko gona bebele re basadi ba bagolo e be bona basadi ba o ruta ba baswa o nana ge basadi ba bagolo ba sa ko modimo mosadi o moswa a ka tla botsa ke mang kara ke re le go ngore na re le banna go na le dilo tse le gore go ka bona dilo tse dingwe di sepela ka mogomo o le ka go lebella mara wa bona le tse di nyaka polelo ya mosadi a di lokise di nyaka mosadi wa o tseba lefelo la lejula modimo e se motho wa go ya tletša batho ka setšo wa tseba modira dibi wa tseba go ne some people wa tseba o tsona o ka ba thusha jwang but le bona ba le mo ba yang you know go le lutšile go le mme wa di bona re that young brother nka se gone go bolela ena tše nyaka bo broro ba mmone ba mo thushe gore go na le tšhe tshwana le tše bjale Satan o tseba dilo tšeo ka moka tsone and Satan o tseba ga botse gore ge monna a ka se lefelo la jwale ka tlhogo ya lapa a bea loto fase a re aowa gape dilo tša ga modimo di dirwa jwale gore re sa bolele ka service a di o bolela dilo di dirwa jwale o tseba ga botse Satan gore lapa le le ka sefelo kare as long as monna a le ka mokgwa o bana ba ka se tlokwa selo mosadi o tlo kinyakela mokgwa wa hae wa le ena a gone go ya pele kare motho se ba leader mo a lead and wa tseba re ge monna wa ntse a sa lead mosadi o mafelelong o thoma go tšea dilo le ka o di bia ka order o thoma re ke di bia ka order mara o tlwaela order too much fitla mo le re a sa tšea re monna ka mmusha jwale o shetse gore ka go fokotsa monna wa tseba mosadi o ko motshwara mo o tlwaela o bea dilo ka order monna ona le ena re di lokise mafelelo mosadi o shetse le ena monna a lapa o tšhentšitše lapa lela ka moka lone and then jwale ge dilo tša motho di tla mo kereke jwale re tlo ba le mathata a mangwe go ya pele ka dilo tša order ya kereke le tshwara bana ba modimo jwale ge di bolela ka mesebo e fišang ya diabolo go na le dilo tše dingwe gore Satane ga ka ba go tlhoma ka yona gore e kitima mo mmeleng e ka se go dumelele jwale sa mathomo bibele re se se fentše lefase that's why o re ga golo le tšea sephema sefega sa tumele because tumele ko o dula mo lentšong le ge leemo le ka bonala ka re a le sa go favor ngwana modimo ke mo ntweng ke mo o swantse o eme mme re kwa go ya ka ngwana modimo o go emela se modimo a go dirile gore o be sona kore o mme mara go feta o ne o ba mme ebile o mokreste go na le di-right tša tse o swantse o tlo di emele tša mokreste jale go le mme kora tšeo ke tša di bolela ka bomme ba gago mara go ne le tše dingwe a di bolele selo ka bomme kudu di bolela kudu ka go ba mokreste ga gago gore it goes across kore e ra wena e ra monna e ra ngwana e ra everybody mara go ne le tše dingwe tše di nonya ka bomme ba go ba le tše di nyaka bontate ba le a di bona bana ba modimo jwale ke gore re no lebelela tše dingwe tša mesebonyana e lenaba le ya di šomiša ke tše dintšhi re ka se di fetse ke di-weapons tša gae jale gore ke dilonyana tše ntši di no tsena ga bonolo and ge di tsene ya mathomo ye Satane a tseba gore batho ya ba palela batho a ba kgone go tla ka fase ga taolo ya lentšu la modimo gore batho a ba kgotsofalele go bušwa ke modimo na go buša ke modimo ko go buša ke lentšu la modimo na go ne le tše modimo a di nyaka mo batho ba go ne le batho ba le gore a ba nyake go latela mokgwa wa nnete wa go gola mo moreneng ba nyako ikhwetšasitše ba na le dilo tše dingwe ba nyako ikhwetšasitše ba le spiritually strong mara a ba nyako go lwa dintwa tša go dira gore batho ba be strong jale mesebo ya go tshwana le eo diabolo fela e fošanyana gore batho ba ikwele gore motho o re mola a tseba ga botse le ena dilo tše dingwe a ne o kwa batho ba mmotsa ba re o ka kgona eng napane o emelela gore ntho nka e kgona mola a tseba ga botsebotse gore ka mo pelong ya gae wa tseba ge batho ba dira dilo ge motho e se motho wa bosona ke ra ge re bolela a kere wa kwa ka moara gore a se nna motho wa selosi ge batho ba ya mole ge ba botsa ba le botsisana ka dilo tše le gore ke tša nnete ba le botsa ba rena ke manga ka gona go tlhwa mo letšatši ka moka a dira sa gore le sa gore ka mogare ga gago šetse o ke gore nna nka se kgone go tlhwamo o swantse o kgone go le bolela ra bona no nna ke motho mongwe bana nna ka re a ke ne maatla go fetlha mo kganthe ka lekgwetse o mongwe ra šielana
bona gore motho ba honest jwale batho gona le ba emele ene ke tlo le ka o shumisha metlhala ya Bible gore re kgone go tshwarana gore ya go kae bana ba modimo mara ntwe ngwe o bona batho ba faila ene batho ba fetša go faila a ba tsebe gore ke bona ba failisteng because a ba tsebe mafelo a bona because ba ile ba tlogela dilo gore problem ya mathomo ke ge motho a sa apare lo tše Bibele re a di apara jwale ga a fetša go se apare lo tše Bibele re a di apara jwale Satane ga a thuntša tša dithuntšang di tlo tsene ene ka re ntho ke mosego yo jwale ke tlo lebalela setshwantsho se sengwe sa monnomo ke no bontšha the spirits are impatient gore go le batho ba bang a banya go dumella lenaneo la go gola le tšee matlalo le gore motho a godise ke lentšu la modimo o nyaka go kitimela go pele mo la tseba dilo tše a sa di dire ka moka ka tshwanelo o nyaka go bona le motho a tseba mo la se ntho o nyaka go bona le motho a ka buša lelapa mo le direction ya lelapa a tse le bušwa jwang o nyaka go bona le motho le gore a ka dira gore o nyaka go producer ka bo yena mara leemo a le modumelele a ne sa ka se tlišang gore a ne sa ka se fang batho wa itshwana ngwana morena ge motho a sa that's why Bibele re ge motho a nyaka selo o tshwantse a tla se kgopele ko modimong e re ntho engwe le engwe le tlhokang ka le kgopela ka leina la ke tlo e dira jwa Satane wa tseba go na le dilo tše batho ba sentse ba di kgopela ene gore ba di kgopele ba sentse go na le ba di kgopela ka mokgwa wa thapelo jwa Satane o dira o ba dira gore ba tsene ka mara thapelo ba sa qualify ba kitimetse go khwetša sela se bolelong ka mola mara mola o lo ba dira gore ba khotsofa le gore ba rapetse mola le thapelo wa bona sa mathomothomo Bibele e bolela re sa mathomo ge motho a rapela a make sure o labaletse wana le taba le ke a mathomo e batho ba kgona go dula gore a ke tsebe gore o e kgona jwa mangwalo a yo bolela dilo botse gore modimo a go thapela motho mara motho a ka dula nako e telele ana le tša tseba ra se dilo ke le o mongwe ene se ka ba la o la o gana le dikisha yena no ke ena di thumile go ba yena a se ka tšile effort ya le ka o lokisa se mara o kgona go botša re nka rapela jwale Satane o a tseba as long as a o thuntšitše ka mosebo wa ignorance wa o se lebalele ntho o e tlono kitima o ka seke wa and once ya o tsena ne o ka seke wa eletšega mara a re bale ka motho o mongwe šona Luka chapter 15 ke nyako re bale fa bana ba modimo ke boletše ka rakile o tšea nako ke nyako no bolela just go fa bana ba modimo idea le tšo re lwa le tsona ke lo tša mohutamang Satane a go bontšhe Satane o dira Satane o a tseba dipelo tša batho di ratang ne ke tlo bolela lena mo pula madibo ka baka la ke tseba leemo la rena la mogae a go bontšhe ntho Satane ga a tseba gore lentswe la modimo le re o seke wa lebelela TV ene o na le yona ene o rekile o se o sokologa ke jwale o dula mo le ba re ntho tše re di rekile se re sokologa re patela TV license re patela tšeo ka moka tšeo ka re lo tšeo sentse o dio di patela ka dula re ka TV mo le you can scrap them but taba ka she jwale Satane ka o tseba gore lentswe la modimo le ganetše gore motho a se ka diraeng wa e lesa e dule ka mola o thome gore ke tla kwa ditaba pele mara Satane a se mpara go na le ntho a e shootang o tlo bona re tšatši le lengwe go tlo o tlo bona selo se se leng ka marao se tshwere jwanong ka tšatši lela wena o thomile gore ke nyako kwa ditaba fela ene gore tšatši le lengwe o di gore beke ka re nyako kwa ditaba fela ga o swane ditaba yore a taba tša dio mamtlha this week a re dikweng ko radio o tla kwa re ntho engwe ka re a se tsamaye botse kore wena o kwa ka re mmele a o dumele ka baka la ntho ela Satane go tlhabetse ka ntho engwe le gore a o sa nyaka o tima ntho ela o thomile gore wa tseba ntho mafelelong o šetse o boditše lelapa le gore aowa a ke na le motho a ka ganetša modimo a ka ganetša motho o tsena le godimo ka baka la TV o furile and lapa ka moka le a senyega and ntho bana ba modimo ne ke ntho engwe re bolela simple ne Satane ga nyako o thuntša ka selo and bale ge o lebeletše mola jale Satane a o sa nega ditaba fela ka re ke nagana ba advertise mola mme ba fela ba botša re next week o tlo tlaeng Satane gore mara ntwela e jwang a nagana gore mara ntwela e ka thuša motho and le tlo le lebetse ka o ka lebela gore šomišitše kae a sentše o šomišile tsene mara you just like that thing and problem gore bana ba modimo go na le dilo tše dingwe ge di le ka mo ke ntho gore ke pota gore ke menyako e bulela di-spirits
ntwela ena dilo tse abajo e dira fela ena dilo tse di tsamaya le yona abajo broadcaster fela no e broadcaster ena dilo tse bale ge motho a tlhago mo jalo tse ha di ntwela go o bulela meboya ka mo lapeng la gago morago tlabe go thoma mathata o sa kgone go a lokisa sa tsere ke bana ba sa kwa mosadi a sa go kwa le wena o lo fela dipelo everything e tlaka-tlakane ka mo lapeng mare dilekeng o buletse dimension e nngwe mona dilo di tsena ka mona di tsena ka mo lapeng la gago di anointa nako wena o itjaro strong mara mosadi a ga strong bana ba ga ba strong go ba nako wena strong monna ga ga strong bana ba ga ba strong ntwela itse ya lelapa ka moka ne o kry le gore throne ya lelapa la gago a e sa le mo wena mo le gore ge motho e le monna o swantse a be a tseye throne kore a tse gore direction ya lelapa le gore lapa le le ya kae ko wena o swantse o be influence e botse mo lapeng monna o swantse a be influence mo lapeng la gae mago bana be influence mo baneng kore se ka hwetša bana ba na le ntweng mo ba nyako e kwang e sebeng mma mara nako ngwe ge le sa bolele sebe ge monna a sa bolele mosadi a sa bolele gore dilo di dirwa jwang ka moka le tlo botsa ke TV tlo lo botsa le tsoe mara ke be ke bala Luka man o tsaba tsaba ke bala Luka botse ere ke bale mo bana ba modimo ke le bontshe the once ntwele ya go tlhaba be ke kwa monno mo nga tlhalosa ba dirile so ba jere music bana ba modimo ge ba re dipina tse ke songs of worship a ile ba songs of worship beat yela ya dipina tjena ke beat ya worship bale go ka tšea Amazing Grace a se kudu fela le mantse go na le merethetho e mengwe ye sa tsamaisana le modimo dilo tše ka moka di tsamaya ka merethetho ke dimakile ra e bolela ntho bale go na le beat ye tsamaisana le modimo go na le beat ye sa tsamaisana le modimo dilo tšela ge ba di dira ba tseba gabotse gore ba lokela eng ka mola jale monno mongwe ba bolela gore motho o ne o tloga le gabotse a ya mo di-parting tše di dirwang ko di-parting kwale ga a boa mona o tletse ka dikganyo a tsebile gore jwang kore ene a ke bolele ka dikganyego fela kganyego e serious kore ene gore e ya motlhakatlhakantša o ne o komakela motho a tomo ba le maetonyana mongwe sa kwešišiso tla tlhwa letšatši ka moka ona ka mogae ka mo tša dutse mo ka re ke motho wa loke ge e thoma gore 8 every day o na le story ere ke ko bona mamang ere wa gore man ntwe ke eng o na le because once those things tša o tshwara ne Satana se mo gwera motho Satana ka o tshwara o nyaka o hwile bale go ne le di romelwang kara every program ye batho ba e dirile ya lefase la ka ke that's why go nyaka ngwana modimo wa leng protected ka lentso la mo because dilo tšeo di a ragiwa di tsena mo bathong tše dingwe e ba di-fashion ra di bona di diraga ko baneng o kwešitše ko dikolo ba re go na le eng ba re ba tlhabela bana malwetši a majwang ke dilo tša mohuta a malwetšeo is because Satan o leka go jwala something and once a se jwala ngwana o mohuto ga a tlo go lama a tlo ba motho wa nnete ge motho wa bona bebele ruta motho tsela e sa le o monnyane gore motlha a godile e tle mo palele go e tlogela jale ge bana Satane a dumela gore bana ba ba exposed dilo tše di bolelwang o a tse gore o dira molloko o mongwe wa batho ka se tshwane le reng ntho e dira gore batho re fapane gore bona re le mo lefaseng go ya ka melloko e re le ka yona batho ba kgale o khutša batho ba kgale ba na le tlhompho a tlhompho eo e ka baka la gore ke ka mokgwa ba godileng ka gona ke ka mokgone ba godiswa ka gona kgale ba gola le yona ntho bana ba goni banong o ka lebelela bana ba ba leng gona goni banong wampotsa na molloko o tlotlang wa bana ba ba leng gona goni banong o tlotla mohuto o mofeng wa batho a bana polelo tše di botse mara e dirileng Satan o ile a thoma a shooter a thuntšha family structure mo le gore mma a sa na polelo ya ka e botšang bana a sa o ba busy kudu tše dingwe tše ke bo busy bo le gore o ka bo justify ba really busy that's why se nena kwa o dula fase wa bolele bana wa ba kwa gore ba tlakane wa ba rapedisa alright Luka 15 ke nyako bala taba e nngwe fao ke ba nyako bala setshwantsho se sengwe le ya se tseba fa verse 11 ere abusha are Luka 15 verse 11 abusha are motho e mongwe o ba ana le barwa ba babedi e monyenyane wa bona a bolela le tata a re tata a baganya thuto o mphe kabelo yaka
tatabo a ba aroganyetša leruo ge go fetile mehla e sego mekae morwa wa gagwe e monyenyane eo a kgobela dilo ka moka a tloga a ya nageng ya kgole a le mo a titlanya lekhumo la gagwe ka bojato ge a le feditše ka moka naga yeo ya welwa ke tlala e thata mme a thoma go tlhoka a ya thwala ke motho e mongwe wa naga yeo yena eo a mo iša merakeng ya gagwe a mo dišiša dikolobe mo a phela ka go raka tlala ka mekgatsa e lewago ke dikolobe le yona a tlhoka wa go mo fa yona ke mo a thomile go ikgopola a re tate batlhanka ba gagwe ke ba bantši ba patlwa ke bogobe mme nna ke hwa ka tlala ke tlo tsoga ka ya go tate ka bolela le yena ka re tata ke senyetše le godimo le pele ga gago mme ga ka swanela go hlwa ke bitšwa morwa wa gago a kontire e mongwe wa batlhanka ba gago a tsoa a ya go tatago now bana ba modimo ke le go bontšha lelapa ke le monna o na le barwa ba babedi ba godišwa botse wa ka mokgwa monna a senya godiša bana gone go ba le ntho nngwe e satana a kgonne go e dira mo ngwaneng o monyenyane bašimane ba a mo lokela ntho nngwe satane ga a sena foša ngwana ka baka la go tlhoka tsebe go ne o palale go ne o kwa se batswadi ngwana o le a thoma go bona dilo tše dingwe di sa tsamaya ka ota mo le lengwalo la Hebrews chapter 9 e re mo go le lefa go nyakaga mongwe wa lefa a hwepele ke gona kgorano e ba le maatla jale ngwana o a thoma go ba le mokgwa o mongwe ene kgona go lemoga gore ngwana o ile a palela go dula mo lefelo la nnete a godišwa botse a no pala gape ja go pala tšetši lengwe di go bona re noma mogala bo a tlhokofale and dilo tše swantse re di hwetše a jo gore ke a mmotse a molata mmotse a re bona nko a pelo ene nyaka go dira ngwathe dilo tše re bone gore na mang o eme kae monna o le ba kwa rape ngwane o kompotša o ka re ke phedile o feta tekano ke ntho a mpotšang and a o gore monna o ba lemogile gore ntho e nngwe ka mara ngwana a se yona bebile yona ntho e be mo dira a be le kgopolo yane ya gore a ka dira ntho e nngwe ntle le lenaneo le modimo a le beileng la go godiša ngwana yena a ka dira ntho e nngwe e re ge a seno bona gore papa go di gobile ka moka ba bona ke di badile a di tšea ka moka bebile ra tsamaya nageng ya kgole kore mo a nyako kgala ke motho make sure gore ga a fitlha mo o fitlha ka tšhelete tša hae a dire ntho a e ratang go sena bolela le yena ebile a mo eletsang ka selo e le yena a dirang kore se a se nyakang ke sona se a se bolelang ke molao then bebele re bale a fitlha mola kore a dira everything o ka ikarakara dictionary ya sebe bebele re ise a senya lekhumo leo la gage ka riotous living kore ka bophelo bo bongwe ba tlhakana ntsuke and go ka lebelela o tlo lemoga motho gore ntho e be le ka mogaraga ya mo driver gore a tloge gaufi le anything e ka go ba thuso mo ena a yo senyega ko gole kwa a re mola a senyegile le tša ga ditlhakatlhakane everything go sa nno ntho e sepelang choice ya gage yona ntho e montšhitše ka mogae ya re e tswa o ye kwa kgante e be itse ba re mo iša kae ge dilo tšele di fete di selo fela bebele wa wa tlala e seng tlala e nnyane ya kgolo ya yo lata naga ya ileng ko yona kwa bebele gore dilo tša ya gore di fetile tlala e tlile a re kere ke nyaka mešomo re go sene wa mo amogelang gona bona ipšhina gona go sene wa mo amogelang a dula mola a re kgane ke tla nyaka mešomo a hwetše le raego a ba hwetša monno o mongwe mošimane wa moiseraele a ke a botšiša ko lefase la kgole go e seng ko Iseraeleng ba ba lemoga le mošimane wa moiseraele ke bona ba ba reng a ba dikolobe ba re tlamo ba reng ko kerekeng a lejo dikolobe ne tlamo ba tsa mo diša dikolobe a ke tsena ke maile a di diša dikolobe a ke mo hwetše mo ntle le wena ba re tsa mo diša dilo tšela le re a di dije o di bone ge di ja wena o sa ja moišana kwa fitlha lebelela hwetše le gore ne di a ja mongwe a re ke e dilo tšane tša sa di hwetše gabotse e re
I hope when he came to himself. Yes. Kabala ya bontsha motho wa salena. Ntwenyane ke le ya thoma ile mkhwanya no mo wa sekwe ka mo hae. Waya ya ba se ka tsilo se se fisha ngwa se se emisi. Ge se ka ba sa tsana ka mo system se re uku go re sa tsana o nyaka o khwile. A thoma bola ka mogwarata le bo papa a gone mo ba reng bo papa ga ibile ba re emanyana. Abuti a ga kile a re emanyana go re ne ba mo tseba re ga re ntwe e swanye be ka mkhwana. Ba mo tlogetse a tswa le tsona ya kwa leng a gone ba mo motivetseng aya a vitla kwa bebele ba ge le fase le mo shugile mo go lekaneng gore go sana selo go se sa gone ga selo he came to himself gore a boa gore ka ya bontsha re wa tshumile le go gafa mo ba gafa. He came to himself ga e tla mo dikgopolong tša hae ngwana morena ntwa mathomo a kere le gore ntwe ka mo thušang gore a lebelele morago kwa thomile a kere le gore ke family structure e go gae gore ntwe ile a mo fa re hope ya re a ka change le mo le a leng ka lona ke di thoughts tša bana le tsona ka papae tomona gore papa o nkgoditše botse bona ke dirileng a e pona re ke ena motlhanka a thoma o nana batlhanka ba papa nna papa ka batlhanka ba a ba so ke bereka monno batlhanka ba bona ke motlhanka ya bona o dirang ka nna papa ka mokgwa nkgoditše a nkgoditše so ene papa ka batlhanka ba o ba tshwara so ene khoni wale ka mokgwa ke mo tsebang ka mokgwa nkgoditšeng ka mokgwa ke tsebang pele wa monnola ka ona ge nka tloga mo ke le ngona mo nna o nya nka tloga ka wena a bona ka nkgana kore o ba sena problem kore a think go fika mo papa ka mogane ya mathomo ba inana gore ke tlo reng ke ya bana le yona fela ke the only problem mara ka mokgwa a ile ya tlogela an impact mo yena a father wa tseba modimo wa rapelang le ngwana hae ngwana o le ga le kwa le ngona ka tsela ye nngwe ge a bua mo disentseng a etswa ke bogasu ka reng ke ba ile nagana ge nke be ko gae go sena order a nona ke tlo le ke tsena papa a ntebela ro tswa kae ska ba le beya mo ska ba gata ska tshwara gate yo ya ba ka se bue ke go ona a soul was gone mara the thoughts still well around back to the structure salelapa a bona rona nkaya gae bibele a thoma a dikuka lwanong a bona whatever it takes ke swantse ke fitla gae gore that was the only place mo na le thusho bibele ge a sa le kgole iseng ene o thoma le mo moshimano a sa tsamaye ngwago a bua ngwago tlang no o ta kwa ke ge a buti a bolele gore ape motho ke gala tsamaye ka ra buti a bolela mengwage ka moka ke dutse mo a o ntlabele ka podinyana go no tswelela ene o mengwage ka moka a tsamaile a etswa o di a tša ditileng kwa wena kgona mo amogela so the dad e satana ge gore moshimano go tlhoka tsebe ga gagwe go no bile fela gore ka ra le mo le ka mokana a go etsa gona le somebody o le gore ga lebella mogena a ka bona modimo aba wa tseba a se a bolelo tse dintsi ko o a kwa moshimano o ba tseba rona le modimo ko wa kana o re ko fitla ka botsa papa kare ke senyeditse le godimo mara nako ka moka tshela a dira le ka moka tse a go ntwe a bolela selo ka le godimo le nako a tsia dilo ka kwa tsia kwa hae o bo sene ntwe a bolela selo ka le godimo mara o tseba le godimo kwa le boneng gona jwale o boela go ga ke go bontsha the power ya the struggle mesego ya diabolo bana ba modimo go na le a lot of wounds tse direga mo phelong ene ge somebody a ema mo lefelo le modimo a le boletseng mesego ka moka le na ba gona go fella ke pha mara sa mathomo gore mo a wa sona gore o tsene mo wena bebele papa mo tseba sa tla gole ka re monno ba sa yo mogala go ba sa yo bereka yo ra wile o ba rapela le ngwana wa ga ka metla and I'm expect a tseba modimo wa mphile le lapa le aka se mphela lapa le so ke le ngwana modimo ke mo paki ba mo hutsa ma bona go a se mo paki ba ngwana modimo ba le lapa le sone ke swantse ke be le lapa o ba la a rapela modimo a nyaka modimo and a tseba tapela because a prayer a fervent effective a prayer mo e dira tse matla availeth much o ba rapela tseba le dilo ka moka di tiregile mara nna ke le motswadi nka dira something nka dira change tapelo ya modiko mo one e ka dira change
That's why uba fela a lebelela mogala wa batho a lebelela I expect. That's why baby asale khole a great distance afar. Amwana ka pela rola ke ngwanaka. A se a romele motho. Baby wa tswa ena ka sebila molati. Before ngwana wa bolela le tsa ha tsheding tsa re snitse le godimo le mama. Baby papa a singa fitla motho. Jwale go le jwale ke tlo dira ba. A se a tla mmalla le tshedintsi. Baby a feta lo tšeo ka moka tsona. A motšea moatla ga fetša moatla ngwana la le yena bona ke amogele ke ga sa tseba tšea yo bolela papa man o diregile jwale le jwale ankile ya bona bana ba modimo. Now the same dad e tloge o kgona go bona nako e ka moka o la thuntšitšwe ke mosebo a butile yena o thuntšitšwe ke mosebo ka mara yena o dutše ka mo a bontšha ka re ke morapedi so mara ere a bone o mo one a dirwa gabotse Omo one I did a Papa Mushimano or my son was dead. Wanna go back here. Good Tre Satan I look at Gamara one, Satan over Samonaga, good Ujo wa holy one. Mohalaba whatever Moido Bamudi over Kilemutu. I ought to go hole qua Mara a prayer for somebody. Ohoda wema. Car baby. Leskala la bala o tšea kotla ya tumelo e kgona go timula mesebo ya yo motho bjale ngwana modimo ka tumelo o kgona go timula mesebo anything ye tsene ka ra motho e kgona go ntšha ke ngwana modimo mara ene o ntšha ke lefega ka re sa mathomothomo gore o be le thapele modimo ka e kwang wena self o swantse o ba o tsamaile motho jwale satane o dirang o thuntša everybody thuntša batho go le wena o rapela satane a kgona go accuse a re modimo o a ka se thapela motho o ka se yara ka re ngwana o dira so o na le tšeki ditshwereng tša gae le ya bona bana ba modimo jwale a gone kereke e ka se kgone go ema malapa a ka se kgone go ema borapedi bo ka se kgone go ema go sene batho ba ba kgona go ema mo tumelo because dilo tše satana di fošang ke tša melelo ka moka tsone and wa bona ntho mo profeta e bitša ke amnesia bona bibele re ge le rapela jwale batho motho e ka ba wena for wena e ka ba for lelapa la gago e ka ba leemo la motho mongwe bibele re ge le rapela le le ba leo le na le taba le ba ge go na le molwetši mo modimo a santse o tlo bona satane o lwa le kereke jwa ge a tseba re go na le batho ba swantse ba tle ba rapelele satane a ka se no dula mola batho ba rapelele o swantse a thuntšhe o a rapelelang batho a mo thuntšhe ka something gore a re ga re ke o rapela a kwetse le gore le yena wa ke gore go na le ntho engwe mara ka batho ba na le kgang o tlo no tswela pele o ne gore a acte ka montle a bontšhe batho o ka re go na le ntho ya ka e dira mo la tseba ga botse gore yena a right and thapelo ya gage a se taba ja re o rerelwa ke batho o tseba ga botse gore modimo a ka se ekwe mara ka baka la re o biditšwe ene o sentse a rapele batho ba mo lebeletse o sentse a rapele o tlo dia bang o sentse no rapela go kgotsa batho but that is a lie ke maka di a bolo ga botsebotse o dira dilo west a ka ne gore ga a fetša go rapela mola le mola ba west e seng ka gala lebedi ka be lebile west ke problem a satane wa tseba gore right o nyaka o dirang ke atla ke tlo go bontšha a ka no ya gona mola satane gore a tla a discourage anybody la e swara bana ba modimo jwale re swantse re kwešiše dilo di a diraga ka mo malapeng e re ko go bontšhe mohlomongwe ke ba le engwe mo ke le mo le rena le lona molaodiša so satane o dira maemo a le ka ona o kgona go thuntšha mesebo and o tsere bibele re motho ga a tšhilafatše ke dilo tše dingwe e tšhilafatša ke dilo tše ko tswang ko pele kore satane ga a ka beya bokgoudu ka marapelo ya motho kore bo fiša o fiša kore a ka se kgona go avoid bjale ge re bolaya ka bokgoudu nako ngwe ka le kgwetša motho ane o nagana go tšea thoto tša batho so no nako ngwe le batho ba go ne o utswa nako ya modimo nako ya modimo e senyo ba rapela ko gae kore go na le every time motho se a be le nako o ka bja nako ra rapela le tlo dira gabedi o sa tsebe le nako go ne go ba le ntwenyane ngwe tlo no tswelela ya thomare ene go ka ile sa ga tse gabedi ke moka gona e padile that thing satane o ne le dilo tse dintšhe a ka go keepa o ne le batho ba tlhoka nako ya go ema mo pele ya modimo ba lokiše maphelo a bona bana ba modimo le le re le ka ra lona a lenya ke motho wa go iketla and ntho satane a bile ka mara batho ne ke re ya bela ya fisha a se ntho e nyane
bofokodi ge ka ba go tswafa go bala Satana ka ba bona re kore o tla dira dilo ka moka ne dilo ka moka wa dira o sene bothata ka o sone no bala Bible o gre ke ke prepare tšele tše go bosa ke prepare wa tsa ntwe e nyaka ke go nwa metsi no a ke nyako go nwa metsi pele gore ke kgona wa tseba mmele wa ka o mpa tše ditlale metsi so tlo bala verse tše pedi wa edimola le sore bana ba modimo ape re lwa ntwe ngwe go na go ngwe ntwe ge o dira la ga tse gabedi wele go le ngwana modimo o swantse o be le bohlale ka marago o kgona go tseba re dilo tše dingwe modimo o di nyaka mo wena ene bana ba modimo a re kwaneng a re boleleng gabotse le a tseba re Efa le Adama ba tšhekeng go tšhimo ya Edeni a wape batho ba la se ba tšhekilo tše dintši ao Adama le Efa ba tšheke phathinyane nyane modimo a re le tlapa o mo a re le ka se kgwedigo yo bona that line e le tee e sentše setup ka moka ye Adama nana le yona ya go kwa ke diphoofolo a bolela le dilo le motho a bolela dilo di moka that one sentence ka mola mantšu a mangwe di o beiwa jwale le ka pele la išiwa ka morago a lokela le lengwe moare le lentshwa that thing e dirile gore re be batho ka mogolo lengalo nke bo go sena ntho ba re ke soshankuve ko ete ge modimo a ba tlola Edeni o ba sena gopola gore go tlo ba le ntho ba re ke soshankuve mara today re na le tša o tshwanetse because somebody ko morago o ile a no palela go kwa go bile le bo Faro nke bo batho ba senke ba be gona go bile bo Jannes le bo Jambres batho ba nke senke ba be gona go na le dilo tše dintši dipetlela le dilo tše ka moka tše le gore ka tshwanelo e be di sa tshwanela go ba gona dilo tšeo ka moka tsona di ntšitše di tlile ka baka la go bile le a line pele ge Adama le Efa ba paletše go tšwela pele le modimo ka go gana just one line mbotso na lo tše direrwa tše dintšintšintši tše tša modimo tše batho go sene line e ba e tšeang e feleletše ba fapana ka le Adama le Efa ape batho ba go di ipotša ntho e le modimo ka se tše ge modimo a paletše go amogela Adama le Efa ba sentše ka line ye one ke ye tlo mo dira a amogele motho wa today wa o palela go kwa 50% ya dilo wa bona beke kwa brother Brian ma bolela a re Jesu Kriste o ba le mo go bala mo di gospeleng a bolela a botša motse a re wa tseba keng dilo tše ge modimo a ka se fediše lefase la nako ya rena o tlo sone gore a boele morago a botše batho ba Sodoma le Gomora ba kgopele tshwarelo batho ba rena ape gone ntho ba diang e be se gona go Sodoma ke ra nako e le mo go yone nako ngwe ke bolela ka batho ba Sodoma le Gomora o lunagana ditlhola tsela e be di le gona kwa go bo go na le batho ba le gore ba compromise ba le gore a ba nyaka go rapela exactly ka mokgwa gore ba na le nako ya go fela ba accommodate sebe se jone nako ngwe sebe motho o nagana gore sebe ke dilo tše dingwe sebe o se dumele kore ngwana modimo ntwa mathomo o swantse o idumela o swantse o dumela lentšu la modimo le swantse le kgona go tlhatswa wena ya mathomo ge go na le selo se se go palelang ka mara ya bophelo ba ya mathomo ye o swantse o kgona go idumela kore lentšu le thapelo ya gago ye o se ka kwetša o dumela modimo ka boloka jarate ya gago wa tseba dilo tša gago di be protected wa palela ko o dumela the same prayer e na le enough power go ntšha bothata ka marapelo ya gago ka re ra ka se go borapeditše bothata bo mara ge o ka thoma o dumela wa tseba Satan le ge a ka fire ge motho a etla ka tumelo kore o dumela modimo bofokodi ba gago kore o na le power ya go itukiša wena ka ge o tšea taba o e bja mo modimo o re modimo ntho ya mpalela ene ka mokgwa e mpalelang ka yona ebile a ke na le maatla a o e thoma mara ke a dumela ge ke go kgopela wena o tlo mpha maatla ebile ntho o na le power ya go itloša ka mokgwa modimo a tloša molwetse mo mothong ke ka mokgwa modimo a tloša bothata ko pelong ke ka mokgwa modimo a tloša bothata ko moyeng wa motho mara e nyaka motho a dumele pele gorena modimo o na le power ya go dira ntho ka batho ba dumela dilo ka moka lentšu la modimo le bereka mo gotle ntle le mo bona that's why ba kgone go rapediša selo ba le serious ba dumela because why Satan wa tseba re ge a fosha mesebe ngwana modimo ke re e paralyzes you
ke na lo tshedi ntse be ke dingwadile mo ke no le ka gore ke di tlogele mara bona wrong doctrine. Satan o thoma pele a yo shoota ntweng e ba o ka re go re go ne le batho ba ba ratang go bolela dilo tse di seng gona se ba di bala se ba di go re ba no shumisha dikgopolo tsa bona go le nona re taba ya modimo ka ba iraeng e thoma ona fa ke ntwe la tlileng kereke batho bile ba tšea megopolo ya bona go na le tse dingwe di sa tshwenye ba ne gore ao ya e tshwenye gore di sa tshwenye ne mara mafelelong a se kereke ya roma o bona ntwe le tletse lefase e tshwere magoši ya lefase le ka mokane a se ithomile ka mogolo e thomile le kgopolo ka mara motho o tseng a rawa e tshwenye ba re no go rapela jale a re no mara le a se gore modimo a ka gana ntwe by accommodate go sasa ya saba di-deeds ya ba se sengwe moraonyana ya ba borapedi ba go ema ba le banna ba le gore ba emela ba e bolela ka mokgwa modimo a se a e bolele today ke borapedi bo le gore the same religion ke yona e le gore mo recording ya bona ba na le record ya go bontšha ka mokgwa ba bolaile bakeresete ba nnete ba 68 million mara e thomile ke eng e thomile ke go se tlhokomele lentswe la modimo. So the same goes ge mme a sa tsebe lefelo la ka lentswe la modimo o tlo dirang o tlo tlogela lefelo la gae ge monna a sa tsebe lefelo la ka lentswe la modimo o tlo dirang a sa tsebe lentswe la modimo o tlo tlogela everything e tlo ipereka bana ba modimo ene o tlo bona dilo tša di ipele di sena driver ge di sa drive ke wena di driver ke lenaba a gone ka mogomo a gone bophelo bo no ya pele ge e se wena o leng in charge lenaba ke lona le leng in charge and ge lenaba le le in charge ngwana morena ntho e go le ngwe a e lokela mo baneng ba gago o tlo e bona ke dumela lela le tlo lebelela bana ba gola go ne le tšeng tšo le wena di tla ne go makatša ka mara bana bago kore o butšela ntho bana ba ka ba tšotšea ka ntho wena o ka leka go ba ruta ge o sa ba rute gona ebile go wes a ba kgone go tseba wrong and right mara is because bebele e bolela go tšwile 200 la tseba re mo nako ya rena madimone a ile na se gona mo dinakong tša gale a ile a ntšhiwa mo na tswaleletše gona ge le ka bala go ka lengwalo la Revelation go bolela gore go tšwile 200 million demons no ge re bolela ka 200 million demons South Africa ke million tše kae a ke tse o na le fitla 50 na or 53 a na ya di-million tša batho ditimone le le one ko Israel le le one le be le tshwara ba profeta e seng batho ba tlwaelo banna ba ile gore ba na le maatla ba a bona le tshwara ba profeta ba 400 le ba fora ka moka le le teng jwale go tlile 200 million o nana re proetletse mo lefatsheng ke kaka e ra ngwana modimo o santse a ye ko matolong because dilo tše dingwe tsona bana ba modimo a di sa le ka order dilo tše dingwe tsona a di sa le ka order di nyaka bana ba modimo ba tšamaya karabele gore nke go tliniwe malapa go tliniwe maphelo go tliniwe dilo ka moka gore go bonagale gore go diragalang amen la tshwara bana ba modimo o ka re modimo a ka re thuša ra kgona go tseba gore re montwe bana ba modimo Satan lo tša lwang ka tsona a se lo tše dikgolo a se nto ka batla go bona gore ke thuntšhitšwe mo ke bona banna ba tshwarang diphoofolo ko nageng kwana ba di thuntšha ka tsona dilo tse ba di bea ke ditati ba ile sa e tsamaela mola ba e bethe ka selo e le mo seno thwa a se le jwale ka sethunya sela sa o dira modumo e no re thwa e ntšha mo sebonyana le o ne o fitlha o dule mo taung goba o dule mo tlong ba dulang awa ka morago ke o bona e se motsotso le o ba se ikotama mo fase le yona e sa tsona boroko bo bokaka botswa kae ba tlotla ba e tshwara ge ile gore ke batho ba go meshara ba e meshara ge ile gore ba inyako e transporta ba ise ko gongwe ba isa ko gongwe jwale Satan le ene o eme ko kgole o tseba ga botsebotse gore kereke ela mola ge e ka dula botse ya rapela e tlo mpakela mathata ntwa mathomo di swantse ke thome ka letlhogo yana ka mola ke swantse ke thome pele ka lesebo ka mo kerekeng o tlo thuntšha o tee ka mosebo and ge le re ka moka rena re tlo dula ra se kgone o rapediša selo bana ba modimo ra se clean atmosphere go na le batho ba bangwe ne ba di iketlile kore a ke tse rona ba nagana ba ko kae gabose mara ntwa ke kgolo bana ba modimo ntwa ke kgolo and
ge le ka se tlhokomele bana ba modimo a ke boleleng sona ge le ka se tlhokomele ge le ka se ke tlhokomele la tlhokomela lentswe la modimo la bona lentswe la modimo le tlo forega ke le tishetse ge le ka se tlhokomele lentswe la modimo le tlo forega ene la tla se go le foregile dilo tseo ka kwang batho ba message batho mo di dira ba di bolela batho ba dumeletse dilo tse dingwe tse le gore a di felo mo messageng di bolela ke banna ba di bolela ka matla ba di tutuetša di dira ke batho ene bana ba modimo a gone ka mokgomo ge selo e se sa modimo e ka se jo ba sa brother ge selo kore modimo le brothers di opposite kore ge ka mo le modimo ka mo sentse be satan bele ge ntwe ngwe ka tswelela e se ya mo modimo re sanye le kusho re tsenetswe re le bana ba se kera no dula ra emela morao mara ka mo go bona batho ba dira ka gona ba palla le go no latana the basic things tsa le tla modimo wa bona re mo re na le bothata bo bogolo diabolo tsa thomile go fosha mesebo ya mara bebele re ge ngwana modimo a apere a jere le tla modimo a kenyaka go ka mantšwa a mangwana modimo go le ngwana modimo a wa sone o ta mo no thiletse dithero tse re direrang fela ke jare bela ka sister o swanye ro jatleng o no dula o no nyaka go tsebana mosadi botsebotse o tletse le faseng mosadi wa o rapela ge ba mosadi wa o rapela ba ra motho mo jwa o ke nyaka o ke tshwana ke fela ke bola le banna ba bot ke re banna ba bot la tseba keng motho a ska occupy office ya yo wa ke title trustee deacon I se ka mokgwa because o tlo palla dilo tša office ya ba di bya mo pele hao o di bereka ka tlhoka ba ka a o tsebe idea a o tsebe se modimo a se nyaka le sa se nyakeng mara ge o le monna wa office o le trustee o le deacon o le se o le sona o swantse o nyaka wena o sa botse ke motho o mongwe o nyaka o sa le tswe o sena bothata bo gapele ja ro nyake dilo ka speed o nyaka o tsebana what is my responsibility o tlo gona go actor accordingly ka nna go ngwe go ka tla se actor accordingly o tlo kwata batho ba go botsa re swantse o dire go ka ro le monna lapa wa se tsoro na monna lapa maikarabelo a ke o tlo kwata monno mongwe o botsa re botse monno go dire ntwe le tlo mo ja kro monna ke ka mo o le mme ba lapa o sa tsebile felo la hao ge mosadi mo ka botsa mara sister mara mara brola mona nyaka le before a tsama le mtlhokomelo di ro bona bona o lebella banna ba batho ba tswa gore le o bona jwa a gro bona mara ge nke botse ba lefelo la gago bo le mosadi bo so lebelle mosadi ge o le monna o so jo lebelle mosadi wa o se ka nyako o tlo botsa ke batho ba bangwe o tlo go pisha gore batho ba tsena ka mo lapeng la go le monna ge mosadi ga sa bolele batho botse ko wena wa mathomo o sonje go gore mosadi wa ka kana a bolele batho ka bogale o re mola le litse le boledišana a wa ma ke go le bolele batho polela ka mogona a go ga botse le mosadi ga e kwa monna ga dira dilo ka mogomo o sonje ge ba fitla ba iketlile mo jare mara ntule wa ile mo gore e ba bose ge e dira mo le e tla no felela ka mo le bontšhana mara go ka tla wa bontšha go ka role monna wa tla botsa ke monno o mongwe le ya mola mosadi wa a po tlo kwata mara ya ba re o botsa nnete mara ka baka la batho keng a ba eme ba tšea mafelo a bona ba kgona go tseba maemo a bona ke mara ge bana ba modimo le botlhale bale dilo tse satana a di šomišang ke yona ntse go causa confusion gore batho ba se ka tseba re ke bona eng and ba ipsine ka go se tsebe selo mara se mokgwa ba rapedi re a leboga bana ba modimo a re namiše difatlhego modimo wa rena wena kgoši ya go loka le mo letšatši la dikgodo papa re sa kwele lentšu la gago re ineela wena papa re kgopela gore modimo a ka re kwele botlhoko re thuše modimo wa ka re tloge ke mokgwa wa go leseletša dilo di senyega modimo wa ka lena ba se ka la re fora papa le re tšhela ka mesebo ya bobe mesebo modimo wa ka ya go tloša mo o di ye lentšu la go re rapela le jwa le go dire ka mogao papa tlhonofatša bana ba gago lentšu la go le sa boletše o tsamaya lena papa sa tlo tsamaya o dire ka mogao ka Kriste Jesu kgopela ebile re rapela amen